Došao sam na poziv mog prijatelja Kristijana Kojičića iz Zete da vidim kakve probleme on to ima sa krompirom, jer mi se non stop žali da mu krompir propada i truli. Kristijan, o čemu se radi? Što je problem? Pa evo, brate, pogledaj, ovo je katastrofa, evo već par godina, ovo je užasno, evo kao što možeš i da vidiš, a treba mi pomoć. Znači, truli krompir, evo kao što vidite. Ja nisam stručnjak za ovu materiju, ali znam ko jeste. A ko je to? Glavni stručnjak za krtolu u Crnu Goru za krompir je Milutin Simović, koji je u slobodno vrijeme i predsjednik nacionalnog koordinacionog tima za zarazne bolesti. Dakle, to je prva osoba u Crnoj Gori, prvi stručnjak koji nas štiti u ovim teškim trenucima od koronavirusa. Glavni čovjek, dakle, to je čovjek, ako si čuo, koji je i odbio respiratore iz Srbije. Dakle, ja predlažem, ako se slažeš, da mi pođemo ispred Ministarstva poljoprivrede, da stavimo malo krtole u džak i da pođemo direktno kod gospodina Simovića, pošto ako već ne umije, i pokazao se da ne umije da spasi ljudske živote od koronavirusa i ne umije da spriječi porast zaraze i nove zaražene osobe u Crnoj Gori, sigurno zna da nam pomogne makar oko krompira. Može, ja se slažem u potpunosti. Ajmo onda, idemo da spakujemo krompir u džak i spasimo. Pa ako vam pomogne... Ako ne pomogne, ako nam Milutin Simović ne pomogne oko krtole, neće niko. Ajmo, brate. Evo ljudi, došao sam ispred Ministarstva poljoprivrede kod ministra Simovića da mu donesem ovaj krompir, pošto je on stručnjak za kartolu, kao što smo rekli, specijalizirao je biološku vrijednost krompira u odnosu na rok vađenja. Da vidimo da li on može da pomogne da spasimo ovaj krompir. Pošto je on stručnjak za vađenje krompira i to, pošto nije doprinio apsolutno ništa ovoj borbi protiv koronavirusa, pa ako da makar ovdje da doprinese nešto. Pa nema i sutra, Subota. Gospodine Simoviću, a i vi svi iz vlasti, kad se krompir pojede, posadimo novi i novi krompir izraste i možemo da ručamo novi krompir. Ali kad izgubimo jedan ljudski život zbog vašeg nemara, zbog vašeg odbijanja respiratora iz Srbije, pa onda tražite od NATO saveza papire, peškire, sapune i tako dalje, a oni vas uz to odbiju, te ljudske živote više ne možemo vratiti. Kad ih jednom izgubimo, nema vraćanja. Zbog toga pozivam ministra Simovića da da ostavku, da na njegovo mjesto dođe sposobna osoba, prije svega ljekar, neko ko se razumije u to.